पाउचेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे सेटलमेंट ऑफिशियल अहम इंखोल की मैप असाब पिरंबदगे सस्पेंड तौबनी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन नगरंग लोइसिन की मणिपुर विधान सभा की अरोइबा निमित्ता हाइख्रे डायरेक्टोरेट ऑफ सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड की ऑफिशियल अहम थबक की सस्पेंड तौखिबदो इंखोल की मैप सासे नंबर पीदुना पतादार मसेल खनदुना कोर्ट कहनबगे थबक आइन जादब मोंग चथरंबदगी सस्पेंड तौखिबने वाफम सिंगारंग तराग मथुइसुब मणिपुर विधान सभा की तरागम दोइसुबा सेशन की अरोइब निमित की अयुब के वहां पाखुमद कांग्रेस के एमएलए खुमुक्सम जॉय किशन के वहां के पाखुमद चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबने चीफ मिनिस्टर न मखा तारादुन हाइकिबदा सेटलमेंट अमद लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट असि यामना साथीबा ऑफिस ओइरे मंडल सिंह असि इंखोल की मैप सेरान तुरान तौथुन अरानबा मैप सिनदुना अरानबा मैप पिसिनदुना पतादार सिंह नुसिनहनरे कोर्ट फावबा कानरे मंडल सस्पेंड तौखिबसि लैंड रिकॉर्ड टेम्पर तौरंबगिने मसिदा ASO हेमजित कौबा अमना भोबेन कौबा मंडल अमना कोर्ट अपील तौखले अदुबा एमएलए जॉय किशन मंडल अमदि सस्पेंड तौदबगी चीफ मिनिस्टर वाकट के इडिटोरियल की कलम अमदा मणिपुर की लंबी थोंग सेमगत सागतपगी हिरमद भारत सरकार न थवाई याउदे हाइबा ताकपने कांग्रेस न सही तरह मंगा चुपना मणिपुर की लैंगक सेशन की थबक तौरिगे मतम दसो मणिपुर की लाइफ लाइन अर्बन नेशनल हाईवे नंबर 37 इम्फाल जिरीफाम लंबी अमदे नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी असि फिबम फगन सेमगदनब होनबिरमदे मणिपुर सरकार न भारत सरकार मणिपुर की लाइफ लाइन अर्बन नेशनल हाईवे 2 असि निंगथिने सेम्पिनब तक्सिनबा ngamkhidaba asisu khwaidagi asoiba amane aduga bharat sarkar na manipur gi lambi thongi phipam phagat haningde matam chupagi namthaduna thabak thamba pami habase housing imphal jiri bam lambi asin bayek sen ba khodamne bharat gi khwaidagi sangba thong asi awang nongpo state singa manungda assam gi tensukia ki lohit turel gi mathakta kilometer 9.15 sangna sanduna lisingani taraga tarita sangakhe thong asina assam amasung arunachal pradesh ani gi sathok sasin tawbada aduki mate kodong chaba pike असम दलपा क्रोर कया चदिंग तौदन थोंग कया साबा ngamlaka मणिपुर के नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जरी बमलाम्बी तलाइरिबा थोंग अहुम हाइबदे बराक माग्रु अमदि इरंग थोंग RCC ब्रिज ओइना निंथिना साबा की थबक पाइहत पिदे हाउसिंग लाइरिबा थोंग अहुम असि अरिसब प्रदीप की लंचाव मतम की थोंग सिंह है मतम को चुन द्रब थोंग आक्तनी हन अखंग आई सिंह फोंग हाइरिबने थोंग असि लांथोक लांसेन तौबा मतम द तेक्तुना ताबदगी मेयका के पुंसी लोमबद नतना गारी अमदे मालजंग कया मांग ताक्तुना गसी फावबा लागलेबने असम द खुदोंग तिबा कया थोकले आइबा खंगलाबा फावबा भारत सरकार न थोंग खोंगथाक थोंग सिंह असि निंगथिना साबिदना ngasi फावबा थमलिबा सिदि मणिपुर मियाम वानिंग लगा वाजौ सिनिंग लगा सिजौ आइबा की मांग द थमबिबनी आइबा थोइना लालोइद्रा आइना खल्ले ख्वाइदगी हेन सोइरिबा अमन मणिपुर दगी राज्य सभा अमसंग लोक सभा की ओइना सतखिबा MP सिंह ngasi फावबा पार्लियामेंट मिफम द मणिपुर की लंबी थोंग की फियम सिंह मयक सिंह न पुथोक्तुना भारत सरकार की मेक चंगचिन हन बंगमद्रिबा असिने मासिकी मथक्ता लिसांगसिना मणिपुर की लैंगक सेशन की थबक तौखिबा ओइबो बिना लुचिंगबा कांग्रेस गवर्नमेंट अस मणिपुर की नेशनल हाईवे अनि की फिबम निंथिना सेमगननबा थबक बाइखतपा ngamlamdriba asisu khwaidagi asoba asoibane asumna miyamna mikal की मतमदा बहुत पीदुना थागतखिबा मियाम की मिहुत सिंग मराइबा मणिपुर की दमकता लफम थोकपा थौदांग सिंग दु लौबा ngamdabadagi ngase मणिपुर हिरम खुदिमकता सोथबा मणिपुर अपो ओइदुना लाकपने मरिबा मियाम की दमकता जायफनबा खनबा थौना लेबा मियाम की मिहुत सिंग ओइरंबा ताराबदे दिल्ली की लुसिंग पसिंग थौना लेना दक्षिणदुना मरि लाउना सोदरब मणिपुर असि सेमगत सागनरब होना बंगमलमगदबने मधुना ngasi irang thong tekibadagi miyoibagi ponsi mangkhre gari kaya chathok sin tawba yadaduna COVID-19 laisa thengnari ngai jaraka sida manipur miyam da awaba ki marakta awaba hapa haibadu oire COVID-19 laisa thengnari ngai jaraka sida manipur miyam da awaba ki mathakta awaba hapa haibadu oire marmaduna bharat sarkar manipur yauna awangno pocket state singda handaba miyang yengbagum tawriba asi kokhanaba manipur dagi unit minister amadi MP oina chatkiba ahumna लौकटपम थोकप थौदांग सिंह अदु लौफम थोगे लंबीद मिसिनबा हेंगलकपा कोविड-19 पेंडेमिक असि औजिक मपुंग फाना फगतपा हाइबदु ओइदबना नबिदांग द थंबा कारिफु लाक्लिबा सेप्टेम्बर 3 फावबा सांगदोखरे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन जु ओरिबा चीफ सेक्रेटरी ना अगस्त 19 द थोकिबा ऑर्डर मदन नबिदांग वरम पुंग 3 तगे पुंग 5 फावबगे कार्फ्यू की मतम असि मखातना सांगदोखिबने कोविड पेंडेमिक ना मरम ओइदुना कार्फ्यू की मतम द मखातना सांगदोखिबा लोइदना अथिंगबा कैमरम लेरबदु हिरम खरादा कॉमथोखरे कॉमथोखलिबसिदा मना मसिंग जोनबा जाउन अतै पलम कैमरम चोलिबा दुकान सिंग थोंहांगबगी एब यावरे कॉमथोखलिबसि खराक निंथौकाबा नबितगी चनबा हौखिबने मना मसिंग जोनबसिंग अयु पुंग 3 तकी नुंथिल पुंग 2 फावबा सोशल डिस्टेंसिंग हाइबदे
फिट दरुक लापनब पोटफम फंबा यागने mana masing jon masing ayuk pung tarit taki nong thil pung ani phawa social distancing ang na haibade phit taruk lapna na porfam phamba yagane laijada sima pung phat laksen riba oibana curfew kom thok lingai manong ayung nong thil matam da saksa haijana pa amati miam tin ba thorom sing thingki gani haina lenga ki order aduda palle lenga lokolak pa covid license ki section thorang ki thabaka sida laijada sina positive oiba sing ki micro containment zone thamba ki thabakta gram panchayat village authority local club sing amati mari leina pati pati commissioner sing yangsen gane laijat asi laksin bahayadu oi tripani ni bepung khudi pon laijat asi ki ngak thok na ba section tharong lokat min haba haiba si kom thok pa yadre covid laijat asi ausik ore ba phibam asi ki matung da karam ba phibam da oira ka gi haiba si su malhem ge oina hai bangam da leiba laijat makal amba oiri bane ausik manipur gi oira pung kon mari gi manung da covid laijat positive oiba amadi covid numberam oiduna mi sibi gi sanga si hana gi phibam da gi de khara makai antarakle hauki ba sayut amarom asi gi manung da covid numberam oidon hospital lai ki ba Misingi report matungina digit amada hantarakle positive kesu hantarakle laisat asigi phibam khara phakalak labasu hiana nungdang ningai weli badi covid ki appropriate behavior ngaktan amade SOP thugarka miam tinbagi sang engkaluk tu dalam pide mesin bai hangalak pasine covid number moiduna kathel sang sing perform pham drakasu lambi kenha kheta mana basing jauna thai chana thakna palam seng joli basing pit taruki arapatham si aibadu kana abatana thausa habat leitana kungna perform pham nare Pojai label lak lebasing zo pot lain na bahona bada om senare ay pung tari tagi nong tilpung ani phaw bagi perform phamba ya bagi mata masida mafam khara da dilam bida misin bagi sang hangkalak pada kisah thok sa senda yam na sauna kudong chada pamayok na rakle amrom da nong tilpung ani dagi hena perform phamba ya ta badu mafam khara da atheng ba amata laitana matam hendok na perform phamnare namidang gi curfew thamlagasu curfew ku wang da lambida miam tholapa amadi sa thok sa sen adamak taunare miam na covid ki appropriate behavior ngak da miam pullaga miam pulakpa amadi lambi da michin ba hengalakpa asin laicada si sandok pe sang khangin hengalakpa so yari bane athing ba kyamrom kokthok lagsu covid ki SOP nga khanana ba lenga ki thodang ena kangkhat pa mathau dai makha tarakpa atopa pau amadana vaccination mandatory nate covid vaccination ase voluntary ni mandatory nate aina si advocate Carolyn kasar ki khudang da osport khalingna tharakiba PIL magmari leinana High Court of Manipur na order ama pass tawkhre Hanasu kodasin na juntara ka humdayda Manipur Sarkar ki special secretary on issue tawkiba notification ama gamari ilaina na masiki matang ti interim order ama pass tawkhra bane Tamilong ki DC na aukiba August 9 da COVID ki vaccine kap taba miyoi sing na tagada punghom putrani thoi gi mamang da COVID negative ore aina negative certificate pai taba miyoi sing bank office jaw na tongan tongan ba service provider sing haibate to dukan jaw na bana sing jon ba bandar sing chang ba athing ba order ama thoki bak mari laina na high court asida tharakiba PIL ama ka mari laina na court asida order issue tawki bani aire Myanmar army ki outpost amada TVDF na landa tu na larmi taret hatkre haukiba gas kolomdoi ki nogai matung pung ani makarum tapa matamda Indo Myanmar border ki pillar number 76 kanak na Myanmar ngamkhi manungda saba outpost amada Tamu People's Defense Force TVDF amade second battalion of Tamu Security Group TSC na landa tu na Myanmar ki larmi taret hatkre atu galang mi nipan asokapan nangan kre aina song to news agent service ki pau amana haire pau asina hai border pillar number 76 ki makata leipa Dragon Princess Lake haina khangna pamapam asta Myanmar ki military outpost ama andak sengbalake mafam asi Manipur ki Tengdopol district ki More subdivision manung chanalai riba Howland 5 place ka jamna nak na Indo Myanmar border manak talaiba Myanmar military ki outpost ne hariba outpost asta August kolomdo ki nongai matung pung ani makai taba matamda TPDF amari TSG ki combined force na bom paghayan dona amade nongmai kapsin dona landa bada Myanmar ki larmi tarit hal kani panda asoka pandangan ki bani aire Satha ki bai dega da Myanmar ki junta ki force ki miyoi taret har ki bamiyo ni pan sokan ki bado TSC amari TPDF na satha bani aina claim tawkre loina na makoi ki maikei dadi karigumba mahal amata ki asok pan lai ki de aire Myanmar army na khulai fight aba misam praja sing bathakta miyot minai kya chatharakpa asidagi ngak thokna na bigitamakta 1st Battalion People's Defense Force TVDF amari 2nd Battalion of Tamu Security Group TSC ase Myanmar ki tamu dalaiba praja sing marakta semkiba khulai paiba group sing aire work department the fake CDA ki case namsin dun laire joy kisan FIR case lokale action lona na bathijili se minister ngarang luisin kiba Manipur Bidhan Sabha mifam ki auki wang pau kom matamda thangmaiban kendra ki Congress ki MLA khumuksum joy kisan ai kibada
English ngani tara ka nipan works department da mioi khran rupa crore contract amgi sidi age soi chara ga lokthok na ba hona ki ba case sahi hom hela ba phawa namsim du leire ana phang dokre wanga sigi pakhum moina khom gi charge puriba minister n biren ai ke bada department asidagi asaba soi saduna check kai thok na ba khondra ba bisak adoki mathakta Imphal police station da English ani tara ka nipan April tarukta FIR register tawre lupa crore contract adoki mathakta lupa crore 7.48 ne कोर्ट की सिंगल बेंच ना लुपा लाख यांखई पिथोकलाबा अमुक लेगा डबल बेंच का तो नसेन फमादो पीदनरबा हरकप लाई केस असि डिपार्टमेंट दिस चेनदे मिर खरा न सोई सारगा लथोकनाबा दरम बने केस असि थिजल्ले असाबा सोई अदु फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द थिजल्ले मरा लैरम लबदी चराक फंगने आइखे नगलमरोम द एग्री मिनिस्टर फम थदोकु लौमी लो मिसिंग लाख कुंट्रा रोमदंग लैबा स्टेट असिद लौ पंथा खुदिंग की साथो खेना पुथोकपदा तंगाई फदन चंगबा हार मतम चन फंगनदबगी वाथोकता हाउकेबे स्टेट असेंबली की निबित हुमदी केनोक जो बेफमदा मरोबे इशू अम बवेन ऑफ वर्सन एमएलए सिंगा पुखना रखिबदु पालेबलंगा कसना हार पीबगी थौसलदा असोयबे लेरे हाबदु सेंगना खंगबा गम्मी अन मणिपुर लौमी लुमना थादोरपा सेरोलमदा खंगलगले मारागासिद मणिपुर दंगासी मियोय चहुम हुमबोद्रा तरेट कोविड-19 पॉजिटिव होइबा थेंगनाख्रे लोइनाना लाइसत असदगी मियोय मरीना लैखिद्रे ngasi laikidaba makoi mari asi tharaka covid-19 chenkiba manipur gi apunba maseng lising amaga satret ompom do yaukre makha tarakpa atopa pau amadana Bonny gi Instagram hack toubikhre ai gi sahi nipan suraba Instagram account Bonny Sharma official hokiba agas gi tang kulum doi gi numidang dagi account hack toubikhre account ro recover tawna do khona bani adu pangamdre hariba account Bonny Sharma official asi hacker adun atopa username on thokduna thamgre Bonny Sharma official dagi aina follow tawjakiba amade aingon da follow tawbirakiba marak mapang singna lana lobidana ba mayam da khanganjari hauji ki oina agi Instagram account amata leijatri aina ji Bonny Sharma na phangdorakle arbe da content singa siki marak oina pau khara asiba pau damjari ba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yekbiri bopuna mapathaga jari channel asina tumda kanara badi subscribe tawbidri besina subscribe tawbir maloina like and share tawbasu kawbi kana punamak po Amukan Tagasari.